大家平安，六加拜督促大家teman-teman, nama kajina na sulivat. Saka tutsu ka jam naman norita sopi na kai no atsamas imazai to senai. Imazai to tiro puru katu tiro sulatan. Imazai to itakaran patudu sapuru katu dosa karan. 诗篇33篇1节到22节。Timuna nangwa a chau chau, pasi a chau a marva to a tsamas. Timuna subsubca a sikudan samparawatsu te maju. Pazaingu toa ladegan na marva toa tsamas. Pazaingu toa larindan a samamparawats te maju. Senayu toa vawana senai a pasa te maju. Papulatan na su cawan na pazai. Sasu pasiatsa a semenai. A kai noa cemas nama pa urit. A kinudan ni maju na kemi ranges. Di maju marva toa nangwa katoa nama papa mama wa shikudan. A kiliwa kani maju na sepuling-ling toa ika cawan. A ikarwarwan pinazazikata a mati noa cemas. A adau a ilas katoa marka vituan. Sina kayan ni maju a pakai zoa. Di maju a na temuvetevel a pataita toa zalum i lave. Saka maro batengen anga a zalum a pataita. Ai kajunangan anga kar kucu toa cemas. A caw-caw anga i kacawan. Paalayu dai maju. Ka matikai di maju maatia i kacawan. Ka pazazikat di maju mapatsuna kana nemane manga. Etsengen noa cemas a kinemeneman noa na ala-alanga. Saasan nekai ya binarungan noa na caw-caw anga i kacawan. A kinemeneman noa cemas pate parau-raut. A binarungan ni maju inika mapaumala pate mamiri. Ana masaru toa cemas. Ana ala-alanga na mangwa arawats. Azwa pinili ni maju a semanta ala-alan na mangwa arawats. A cemas kemasi taribabau a patsun. Sa patsuni ya marka caw-caw a mapolat. Patsutsung di maju toa i kacawan a marka caw-caw. A kemasi toa a iradan ni maju. Di maju a ana papu kini meneman toa a macidi-cidil a caw-caw. Sa kelang toa kinudan nya maju a penolat. A uri sika tamakaya toa ala noa huangdi. Ini ka uri masam a katuruvan a sibidai. A uri sika tamakaya noa sibidai. Ini ka mawana pisur ni maju. A naki paparange zetoa siki eci-eci a rigi. Ini ka manu uri tamakaya a pa urit. Saka a pisur noa rigi. Ini ka uri sika paseling noa caw-caw. A cemas kiparikus toa na kiparai dai maju a caw-caw. Saka kiparikus toa zwa na kiranges toa kiliwa keni maju. Pai di maju pasilingen dia maju a kemasi toa matsai. Sa pakavaluti dia maju noa karaman kalauraman.
那什么不让俺的一件段什么，ayat段di maju mawana ta kaki elingan na 10 ata revan i warung ayat tua masaru iten tua nama samparawa sa ngadan ni maju semas na semam puzangara men danusun olasu sikiliwa kamen aichu kainwa semas tu chua ka teman-teman asini pu tarvan dan真神上帝，真神上帝，在这个世事需要存疑查证的时代，真神上帝仍经得起查核。历世历代的信仰前辈走过颠沛流离，经过生命低谷，度过被罪恶黑暗笼罩的日子，但在每个时代，真神上帝始终成为人的帮助和保护者。上帝所创造的世界，如今不断产生变化。面对这样变动的世界，让人失去信任感。经过新冠病毒及乌俄战争所带来的冲击，让人们对未来更没有把握。然而，那些敬畏上帝的人，见证了上帝的永不改变。他是真实可靠的上帝。Sinaya tutsua ka jaman-jaman palaraya pasmarau tuata sinupu kainua cemas. Sa tutsua ka jaman-jaman arujakin menemin 生活中的哪些时刻使我感受到上帝的真实可靠？Ayaya pasmarau jantin tuamana arujakin menemin sakala kinagamalu akin menem tuamana sini pakin menem jantin nama polat saka kainuri。信实的阿爸天父，你从起初以话语创造天地，你的话语句都不落空。愿你亲自坚固我的信心，使我在这动荡的时代不致动摇。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali-mali, tutsua ka teman-teman, nama ka nama seselang, sumupu kilaroi tuamana, pazaze ka tenuata cemas. Lada pina enet saja pasusui amana sini pada jeka tenua semacam nama polat salah tinana sulivat sojakan adawan 大家平安。